ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay gata, awan mo't ni Kwarog dito'y paradaan. Awan? Kano sigod mo't nga inaldaw nga agpaspasada? Kaisumat. Diyak kaya't taglugan ka na gito'y daduma nakaparada tricycle ta nagpapartak da ngagpataray. Kaiso? Imbag ni Kwarog na inayad ti panagpataray na iti tricycle na saan makapanirbiyaws. Ay, kasapulan nga agpaili akmaray tanay awanan lakaw. Ay, oray siyak maray. Masapul nga agpalingki ak tanay. Naibusan jay lebon mikin ni badung ko asang adram abog ko aw. Nagsakita kantay. Agsakit ka? Ay, nabara ak. Uray dapadapon dak. Nabara kamot ngagpaisaw. Ay, basol di balasa nga nang bastid kanyak. Nabasted ka manan? Kanayon, mate. Basta garamak. Mabastida ka dagaws. Sige, igatangan ka iti agas at umaram. Ay, asino ti agtumar iti agas? Nasaya at si mangput kan Enteng. Ay, ni Kwarog agsakit. Apay nga agsakit. Kano napan kala nagaram iti kalman? Binastidak nga raw. Iso nga aggurigor. Di mo manen siguro na ibalikas ti I love you. Kano insurok ini? Naibalikas ko mat anaimbag. Wrong spelling siguro nagrigat kan tuman nga min asursurwan. Nagrigat ka makasuro iti spelling. Agsao ka, Inteng. Kasla naglaing kamot iti spelling. Agsakit gayam ni Kwarog, maray. Isumat lagayam nga awan iti paradaan. Ay, huwan, maray. Inggurigor na, jepan nakabastad na. Uray asino mat no kanayon mabastad. Talaga nga gurigor. Adala akom nga agas apang gurigor, maray. Ay, awan no agas ti aggurigor nabastad abaraw. Ay, kasano nga rod ngay maimbagan ni Kwarog. Aggurigor ka nun ni Kwarog ba daw? Ay, kit gagangay Siyak pa'y kalkalpas ko naggurigor. Sa balimot ni Kwarog, takunada ajay pan nakabastid na tinagguriguran na. Ay, kit sa bali nga rod at ikasapulan na nga agas. Anya ngay kumaaklase nga agas. Ay, mapan ko mambisitain. Takitaik, nuan niya ti agas aparaking kuha na. Anyaya ti marikrik na ni Kwarog paray. Manon nga aldaw anabara? Agsakit ka di ti ulo na. Ay, Kwarog. Agsakit ti ulo? Wang, nasakit. Nay, kukurot mo paray. Ay, sus. Win, kastana ka. Ay, sus. Uray na pudot ti panawain, malamlaminak. Ay, sintomas amin dagita ti epektaw ti namin anon apan nakabastad maw. Why, gusto dahi tako ng paray. Ang adda kay ti amok anabisa nga agas para iti kasta sakay. Ay, anyang hay dayta. Yarasaas ko king kaparay. Apay nga yarasaas maw. Maawan nga rod ti bisa na numangag ti sabali paray. Ay, sige, yarasaas mo. Anya? Hay, wachichi? Apay, dim na awatan. Wachichi ko naman. Adda nga rod tultulong ti kanigid apalayag ko. Akin di kanawan ngay. Ay, sige. Yarasaas ko nga rodan. Dito'y making kanawan. Ha? Kwarta? Apay, piniksam ngay. Kuna magking kaanas kang awan sa bali ang makangay. No kwarta timang paimbag ka ni Kwarog. Adamot kat kwartak ditoy. Manuday ta. Adamot duagasot kan coins. Kan adamot sagbabainte kan 50. Umanay siguron. Ngam sigurado nga ta nga agimbag ni Kwarog. Padasin Ibagaman ngamin kan ni Kwarog, ta saanan ang mapanagaram, tapno saan ang mabastad, kan maliklikan ti panagsakit na.
Sigud ka ni pare Badong. Yapros ka no ka ni Kwarog na gito'y akwarta. Ket, kasanungay dagitoy coins. Ipapit-pit Yapros. Ipaput-put. Isungarot ko na ni pare Badong. Sige, riingam nga rudan ni Kwarog. Kwarog, kaanakan. Agreeing ka? Agasan da ka. Anya day nga agas. Nasakit sa amay. Mabiit laang daytoy apanangagas mikan ka. Ay, sana nasakit. Apay mabuting ka nung nasakit? Nayapros ko dagiti kwarta ken kuana. Ay, ipapit-pit mo butinday ta coins Ay, mayatan tirik na kang kail. Na. Mayatan ti Riknam? Mayatain. Ay, nagbiitan? Ay, mayat gaya man. Idulin ko nga Ay, rin dagiti saan mo nga lain, antay? Saan mo nga lain? Ay, apay asaan, kat igatang ko iti bagas daytoy. Nagsubli ati sakit ka, wala dagito yung kwarta. Bay ang pailaan. Di mo alalaan ti kwarta ka inya prosta kan impapit-pit ta. Bulsa kamin dagito yan. Ay, apay ngay, kwarta ni antim dagita. Kaslasan mo mataketa may imbaga na kang kail. Ha! Ay, kayat ko Iso ti pakaimbaga, kwarta talaga. Nay, Kwarog, naimbag kan? Why, tatabataw, mayatan tirik na. Nakita ka lang, idikal man na nakaida, nagkapsat. Napigsa ka, no kaya't mo apanagnagak, bagkatin ka. Ay, saan na masapol apan nagdakam? Tamamati ak may timbagam. Epektif di imbagam kinyangkal ka. Ay, jay kwarta. Why, tatabataw, agas gayam ngagpaiso ti kwarta. Unaking kakait. Mayat nga agas ti kwarta. Kahit papanam nga ita, na imbagkan. Mumlatan, tatabataw, mapahanak man ni nagaram. Ay, saus, kasanaw no guriguro kan tumanay. Aw, makita yu dayta. Gapukin ni Badong kaw, imimbaga dagos ni Kwarog. Imbe damanin ni Badong mon, maray. Pudno mga main maray. Sigay, maribanang, ituloy mong tagistorya. Ay, nalipatak paikit din tituloy ja istorya. Kuma, makitam dayta, marituyang. Sa ukan tumot ngamin asao, kat saan pa'y analpas ja istorya ni Maribanang. Istorya anaimbagan adagos ni Kwarog, gapo iti inyapros yu akwarta ken kuana, maray. Ay, wen gayam anya. Agad, anyang iti napasamak. Ay, edikwan, rimwar meten adagos ni Kwarog. Ay, kat mapan siguro agpasadan Ay, adan pagluganan ta inton sumaruno nga agudong tamari kwanang. Ay, di mimeten nasiputan, no sa diino tinapanan na. Kat ngay, inala na amin jay kwartang inyapros kan inpaput-put mi kan kuana. Isu matlagayam nga umay ka umutang dito Teresina. Ay, wen maray, tain na lang nga ron ni Kwarog jay kwarta. Nakitam no sa dino tinagturungan ni Kwarog. Kino nasabat ko itay. Kit amam, ti kunana, paray. Mapanmang kano agarimay. Mapanmanan? Kano kabas-bastag na? Kiti sumit ti kunak, ang mga mabignat. Ken noanyat mapasamakan ko na ano mabignat pare. Ay kit nakarkaro ang agsakay paray. Sigurado Nalipatak la na ibagaking kakay. Ang nasaysayat no paginanain na pailaan ko man ni Kwarog ti puso na. Di nasaysaya at nuliklikan na ti agarin paray. Ay uwin paray. Dadakkel nga minti gastos no mabignat. Kanayon kamot nga agpalod. Ay, naminsan nga pulo ako na nagpalo dita. Si kalaang nga tinakaibos iti lakok alod. Di mo pa'y kaya, tamakalako ka. Sino aya ti teksam? DRR makabalasang di tabagatan. Agar-aram ka manan. Ay, nagpintas nga minda di balasang kagawad. Long hair kan rosy cheeks. Kita tama nga numabastad ka manan. Saan mo't siguro itan? Kanayon kumatatiksan?
Sapay uray ka laag gurigor no kasta mabasted ka. Mangantayaw. Ayan di kwarugan ngay. Apay, di mo ayan nakita di taruar nga da kasarsarita na iti cellphone na. Naa, itay pa'y agsapa da ita. Aging ga ita. Aldawan, adapay lakasarsarita na. Iso nga rod nga ibagbagakken ka, amasapul abagbaga amday ta akaanakam. Di nansa masaangot ti manganan. Ay talaga asaanan. No nakasango dito lamisaan, jay pa'y lasilpon na ti igam na. Ay kasanungan ti panagrundada. Ay katawanan Panagkunam, makarunda pa'y aya. Di trabaho na nga di barangay hall. Kunak amapan aglinis. Ay awan nga rudan. Di nanto pa'y masangon ti agdigos. Siyak matagsakit itan no kasta. Ipalubos mo nga rod ang mapasamak kan katikasta. Agar-arim sa manan. Ay ka, agurigor tumanan Bata-batang. Day. Apay, adda ka din ang danog king ka di ta naggapwam. Nagkapuwak di tabagatan. Iti ayan ti arar makabalasang. Binastad nakmanan. Nabastad ka manay. Ayunay mo daytan kwaraw. Makagurgurigo rakmanain. Iso nga agawid akaw. Makitam, agsakit manan ni Kwarog. Nakita nga ron na nakaida. Ken nabara. Naistorya na ka din kan ka nabastad manan. Agasan tamanin na. Sapay adun ti gastos ta. Gapo iti pan nakabastad day ta ka nakam. Ay, agasam man tauray nala igurigor. Ay adda kwartam dita. Kwarta manan. Apay, awan lat kwartam. Ada ang amumutain. Alaan na tumanin. Itinagan ti kwarta. Maimbagan ka kwarog. Sana ka maimbagan ng kail. Ha? Apay asaan? Inya pros kumatan dagiti kwartaken ka. Ipabulusam kanyak dagita kwarta. Awan bilig na no ya pros mulaan. Mabastad kan tumanin. Da kami mitlakan ni antim ti aggastos. Agpasada ka laangan iti tricycle tapno ada kwartam. Kasano ngay, no makariknak mat iti ayat. Bayam da ta ayat-ayat. Agarim kan no ada kwartam. Saan pa'y nga ita? Aguray ta, iti tricycle apagluganan ta dito'y paradaan. Apay, talaga asaanan nga agpasada ni Kwaraw. Ay, kano ko nada nga agsakit manan. Una yan, kanayon mo lang agsakitan. Isungarot di kunak. Sorry na ti papananyaw. Nimit Kwaraw dayta. Ay, naimbagan siguro na. Naimbagan kan, Kwaraw. San pa yung unay, kagawad? Apay nga, yan nagpasada ka. Una, tapno makaurnong iti kwarta, gastusak no agarmak. Ay nasaya at dayta planom Kwaraw. Sige, aglugan kayon. Tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, Kwarog, agaram kalat na. Bareng maranaam to, ti kaparagpag mo. Alasigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.